أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Мейірімді және ырайымды Аллах Тааланың атыменен баштаймын. Барлық мақтаулар, даңқтаулар бір ғана Аллахқа таандық болған. Аллах Таалаға чексіз шүгірлер, мақтаулар болсын. Және Аллах Таала бізде жаратып, жаратқан соң бізде мұсылман қылып, андан кейін ең ақырғы пайғамбар болған сүйікті пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға үммет қылып жаратқан Аллах Таалаға чексіз мақтаулар болсын. Андан кейін Аллах Тааланың берген аманатыны пайғамбарымызға қаншалаған тосқауылдықтар болды. Ошқол тосқауылдықтарға қарабастан, бір Аллах Тааланың аманатына қиянат қылбастан толық жеткіріп берген пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға салам салауаттар болсын. Ассаламу алейкум, урматтуу мұсылман бір туғандар. Саййидул айям болған, күндердің ұлысы болған жұма күніңіздер марек болсын. Бүгінгі сіздерге айта тұрған темамыз, хутбамыз бұл мұсылманның сыпаты турасында. Аллах Таала бұл мұсылманның сыпатын төменгі аятта мындайча деп баяндайды. Бұл Фурқан сүресінде Астағфиру биллах وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. Мейірімді Аллах Тааланың пенделері, ол пенделер момын мұсылмандан мақтап атады бұл жерде сыпатыны. Мейірімді Аллах Тааланың мейірімді құлдары бұл жер бетінде тынч абалда жүрішеді. Бұл жер бетінде тынч абалда жүрішеді. Егерде аға бір аларға надан адамдар егерде сөйлей тұрған болса, емне деп айтышады? Тынчтық қалаймын деп айтышады. Тынчтық қалаймын деп айтышады. Жана Аллах Тааланың құлдары Аллах Таалаға түнін сажда қылған абалда, тик тұрған абалда өткөрүшөт дейді. Бұл момын мұсылманның сыпатына Аллах Таала айтып жатады. Түнкісін емне абалда Аллах Таалаға сажда қылып, тик тұрған абалда түнін өткөрөт. Жана алар Аллах Таалаға қайрылып, біздің Раббимиз бізден қабыр азабына алғын, қайтарғын. Албетте Аллах Тааланың азабы болады. Бұл дозоқ ең жаман орын, ең жаман жер деп Аллах Таалаға қайрылады дейді. Жанадағы وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Жана Аллах Таала мейірімді Аллах Тааланың құлдары егерде сарфтай тұрған болса, ысырапкершілік қылбайды дейді. Ысырап сарфтай тұрған болса бір нәрсені ысырапкершілік қылбайды. Анан сараң да болбайды. Сарптағанда дағы өз орды менен ортасы сарптайды. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. Анандағы Аллах Тааланың құлдары Аллах Таалаға қошып, башқа бір құдайды қошып табылмайды, ибадат қылмайды. Bir ғана Аллах Таалаға ибадат қылады. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Аллах Тааланың харам қылған, Аллах Таала жаратқан нәрселерді өлтірмейді алар дейді. Қайсы жол менен? Аллах Таала көрсеткен жол менен өлтіреді. Мысалы, зина қыла тұрған болса, аны ташбаран қылып, ошол жолы менен өлтірішеді. وَلَا يَزْنُونَ. Андан кейін зина да қылышпайды. وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Кимде-ким мұны жасай тұрған болса, бұл нәрселерді ал жазаға тартылады дейді. Ona Alloh Taala o'z Qur'oni Karimda mo'min musulmondan sifatini shunday maqtab o'tadi. Aytib жатады. Qarab ko'raylikchi, hozirgi uchurda Alloh Taala sifatlagan sifatga biz loyiq kelamiz mi? Kimisine?
Teskerisinçe Allah Taala ayatта sıpattаған nerselerge azırkı uçurda karama karşı olup kaldı da. Karama karşı olup kaldı. Israpkerçilik kılba dep Allah Taala aytıp жатса, biz teskerisinçe emne kaldık? Israp kılıp kaldık. Aşıkça, Allah'ın yoluna kiçine olsa dağı berip koy dese, al nerseden kaçıp, tuğra emес жака sarftap kaldık da. Sarаңды kılışpayt dep atat ayatта. Bizçe. Allah yoluna 1 som bolsa dağı, 10 som bolsa dağı berip koyçu dese, al nerseden kaçıp kaldık. Kudum ele akçаңдын barısını oşol jaka berip sala turganday da. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ Adamlardı Allah Taala jaratkan adamlardı öldürmeyt alar. Azırkı uçurdaçı. Bir dünyönü dep, akçanı dep ölümden de korkpay kaldık. Ölümden de күндө көрөсүz турабы? Бирөөдү кырып аткан, бирөөдү өлтүрүп аткан, бирөөнү өлтүрүп аткан, бирөөнү бычактап аткан. Allah Taalанын biz момундарды мактап атпайбы? Бул адамдарды өлтүрбөйт деп. Караңыздар, азыркы учурда Allah Taala мактаган сыпатка тескери болуп калдык да. Вала язнун зина кылышпайт дейт. Азыркы учурдачы күндө эле угуп калдык го зинаны. Караңыздар, Allah Taala мактап атса, эми биз ойлоп көрөлү. Бул кандай момун мусулман болуп калдык биз? Allah Taala sıpattap aткан sıpatка teskeri болуп жатса. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Abu Hurayra radıyallahu anhu Allah razı olsun bu kişiden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Kim özüne jakpagan jaman nerseni taştoo bul İslam'dın hukmün özünön deydi. Karap köröylü, egerde özüңүзгө jakpay turgan, adamlarga jakpay turgan kulk münöz barбы, anda oşol nerseni taştaş gerek. Oşondoy jakpay turgan nerseni taştoo, emneden dedi Peygamberimiz, İslam'dın hukmün özünön deydi. İslam'dın hukmün özünön. Oşonduktan bir işti kılardan aldın, her bir Müslüman bir tuğan, bir işti kılardan aldın, oşol nersege bir köz yügürtüp, oy yügürtüp köröyle. Oy yügürtüp köröyle. Oşul bir işti başlardan al. Oşul işti kılsam egerde, maga paydalı bu. Allah Taala nerse buyurgan nerselerge layık kelebe, tıygan nerselerden alыс bolabı. Kanday, hiç kanday ziyanı yok bu dep oy yügürtüp karap körüş gerek. Eğer de paydalı nerse bola turgan bolsa, anda oşol nersege hareket kılış gerek. Misalı karap körsök, bir adam köbürök süyleydi. Allah Taalaga til baylığını berip koygan, birok köbürök süyleydi. İslam emne deydi? Az süylegen deydi. Sebebi bu til menen süylep oturup, oşol til menen köbürök күнөгө batıp ketет da. Oşol til menen köbürök süylep oturup, biröөгө menen azildeşem dep, oşol azil menen al bir tuğanды kapa kılıp koyuшу мүмкүн. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emne degen, egerde jakşı söz süyley turgan bolsoň, süylesең, jakşı söz süyle. Egerde jakşı söz süyley albasaң, anda jim oturgaның jakşı dep. Sebebi uşul tozokko düşe turgan adamdı, tozokko alып bара turgan nerselerдин köpçülügü uşul tildin kesepetinden bolat eken da. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü kepildik berip жатпайбы? Egerde kim egerde seler ekin nersege kepildik berseňer, anda men selerдин beýişke kirүүңөрgө men kepildik berem deydi. Al ekin nerse kaysa? Oşul tiliňerge birinçisi, tiliňerge andan keyin eki butuңардын ортосундагы nersege kepildik bere turgan bolsoňor, aram nerseden tıyganга, anda men selerдин beýişke kirүүңөрgө men kepildik berem dedi. Kebir adamlar bolsa öte sabırsız. Azır nerfimiz uşunçalık jukarıp nerf bolup kaldık da.
Bir pробкада турсаңыз дагы, артындагы 6-чы машина сигнал берет да. 2 секунд калганда арттагы адам сигнал берет. Шашып кай жака барат? Ошол кыргыз ошол авариянын айынан кырылып жок болмой болду, туурабы? Күндө ошол авария. Ошол ачууга алдырып, ушундай нерселер көп болуп жатат. Алымдар эмне дейт? Ачууга алдырып, кийин өкүнө турган нерседен алыс болгула деп. Ачууга азгырылып, кийин өкүнүп кала турган нерселерден алыс болгула дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламда бир хадисте мындай деп айтат, мусулмандын сыпаты туурасында. Ал-муслиму мен салимал муслимуна мин лисанихи ва ядихи. Эмне деди? Мусулман башкалар анын тилинен, колунан зыян көрбөгөн адам бул чыныгы мусулман деди. Колунан, тилинен зыян тартпаган адам анда бул эң чыныгы мусулман деди. Азыр эмне үчүн бул жерде биринчи тилиден деди? Себеби карап көрсөк, биринчи bir нерсеге дуушар болсок, bir ишке, урушууга биринчи тил менен башталат экен да. Тил менен сөгүшүп, атып, тил менен бүтпөгөндөн кийин кол менен өтөт экен да, кол менен бүтөт экен. Аккатта ошондой да. Ошончо пайгамбарыбыз эмне деди? Ким тилиден, колудан зыян тартпаган болсо, ана ошол чыныгы мусулман деди. Бирөө менен бир тикелеше кетсеңиз, биринчи тил менен башталат, туурабы? Биринчи айтып көрөсүз, болбогондон кийин сөгөсүз, андан кийин болбогондон кийин мына кол менен уруш башталат да. An İbn Umar radıyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne minneş-şeceri şecereten la yesqutu waraquha ve innema mislul muslimi fahaddithuni ma hiya فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قال حدثني يا رسول الله قال هي النخلة. Umar radıyallahu anh'ın balası Abdullah, Allah razı olsun bu kişilerden, aytты, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep aytты. Bir darak var, anın жалбырагы да түшпөйт. Al момундар сыяктуу дейт. Bir darak var, anın жалбырагы да түшпөйт. Al kimge okşoş? Momундарга окшош. Al кайсыл дарак dedi. Andan keyin Abdullah ibn Umar radıyallahu anh'ın balası Umar, men oyuma bir nerse keldi. Al kurma daragı bolsa gerek dep aytayın dedim. Бирок uyaldım dedi. Sebebi emne üçün? Peygamberimizin janında menden ülküm sahabalar var edi. Adepsizlik kılbayın dep men uyalып ayta albadım dedi. Anan sahabalar kayrılıp, Allah'tan elçisi, özünüz aytыңыз degende, bul kurma daragı dedi. Kurma daragı. Sebebi bu kurma daragынан emne üçün bu kurma daragını momunlarga salıştı. Bu kurma daragını biz mömösünü alıp jeybiz kurmasını. Anın kölökösünde es alabыз. Куурап кала турган болсо, аны эмне кылабыз? Отко жагып колдонобуз. Бул момун мусулман дагы ушул сыңары болуш керек. Себеби өзүндө бар нерсени сараңлык болбостон бирөөгө bir пайдасын тийгизиш керек. Bir пайдасын тийгизиш керек. Мисалы, эгерде илими боло турган болсо, бирөөдөн сараңдык кылбастан ошол илимине жеткиргенге аракет кылыш керек. Мында бул хадистен дагы bir сабак ала турган нерсе, Умардын разияллаху анхун баласы Абдулла. Караңыздар, оюна келди курма дарагы деп. Бирок эмне болду? Адеп сактады. Башка сахабалар, чоң сахабалардын алдында айтуудан уялды. Адепсиздик кылбайын деп айтпадым деп жатпайбы? Бул Абдуллах ибн Умар
adep сақтағанның, әдептүүлүктүн белгisi. Караңыздарчы, азырчы эгерде бир чоңураак аксакал туура эмес сүйлөп койгон болсо, азыркы учурда жаштар аксакалына карабай сабап калдык да. Же туура эмеспи? Туура. Туура эмес кишине бир туура эмес сүйлөп койгон болсо, анын улуулугуна карабай, анын чоңдугуна урматтабастан сабаганга чейин барып калдык. Бөтен адам аксакалдар ары турсун, азыркы учурда атасыны сабагандар бар. Бул жерден дагы ой жүгүртүп көрсөк, бул хадистен дагы бир нерсени өзүбүзгө сабак ала турсак, алсак болот. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын элге түшүндүргөнүнү караңыз. Бул жерде Пайгамбарыбыздын айтканынан илимдүүлөр дагы, илимсизи дагы, жахил адамдар дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айткан нерсесини терең түшүргөн, түшүнө билген. Ар бир мусулман бул 10 сыпат бар, ошол 10 сыпатты алганга аракет кылыш керек. Ар бир мусулман ушул сыпаттарга ээ болууга аракет кылыш керек. Бул кайсы сыпат? Биринчиси салимул акида. Ишеними түз болуш керек. Кыйшык болбош керек. Аллах Таала жалгыз. Аллахтан башка Кудай жок. Акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам анын акыркы элчиси деген ишеними бекем болуш керек. Эгерде ишеними тайкы болуп, Аллах барбы, жалгызбы, барбы экен, жок бекен, мындай ишенимде канча ибадат кылса дагы анын ибадаты кабыл болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан биринчи эмне болуш керек? Момун мусулмандын эң биринчи ишеними түз болуш керек. Экинчиси сахихул ибада. Пенденин ибадаты таза болуш керек. Ибадатыбыздын кабыл болуусунун эки шарты бар. Биринчиси, эгерде ибадат кыла турган болсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кылган амалдарына төп келиш керек да. Төп келиш керек. Биринчиси, экинчиси ихласыбыз түз болуш керек. Ошондо биздин ибадатыбыз түз болот. Үчүнчү сыпат кавиюл жисм. Денеси кубаттуу болуш керек. Момун мусулмандын кубаттуу болуш керек. Себеби Аллах Тааланын алдында, күчтүү момун күчсүз момунга караганда Аллах Тааланын алдында сүйкүмдүүрөөк. Себеби бир ибадат кылам десеңиз дагы буга күч, кудурет, кубат керек. Күч, кубат, кудурет керек. Себеби карап көрсөңүздөр, сахабалардан дагы ушундай күчтүү адамдар өткөн. Эмне үчүн Али разияллаху анхуга Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам лакап берген, Асадулла деп. Асадулланын мааниси Аллахтын шери деген. Ушундай күч, кубатка, кудуретке ээ болгон, күчтүү болгон Али разияллаху. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Асадулла, Аллахнын арыстаны деп лакап берген. Төртүнчү шарты кулк мүнөзү жакшы болуш керек. Мусулмандын төртүнчү сыпаты бул кулк мүнөзү жакшы болуш керек. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам канчалаган адамдарды ушул кулк мүнөзү менен динге чакырган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кулк мүнөзү ушул Кур'анда кандай болсо, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кулк мүнөзү ошондой болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга канчалаган адамдар алдына мусуруну чачты, канчалаган адамдар Пайгамбарыбызды шерменде кылыш үчүн ичегилерди алып келип башына таштады. Пайгамбарыбыз эмне кылды? Пайгамбарыбыз ушунчалык кулк мүнөзү жумшак болгон. Ошентип отуруп баарыны жеңди го. Ошондуктан мусулман эмне болуш керек экен? Кулк мүнөзү жакшы болуш керек. Бешинчиси пикири жайык болуш керек. Кандай? Мусулман адам ааламда эмне болуп жатат? Дүйнө жүзүндөгү мусулман адамдардын абалы кандай? Ошол нерселерге ой жүгүртүп, ойлонуп, пикирине ошолор менен бөлүшкөнгө аракет кылыш керек. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мындай айтканы бар: башка мусулман бир туугандарынын абалын көңүл бурбаган адам алардан эмес деп.
алардан эмес. Ошондуктан өзүбүздү эле ойлобостон башка бир момун мусулмандарды дагы ой жүгүртүп ошолордун абалынан кабар алып туруш керек. Эми дагы 6-чы мусулмандын шарты бир кесипке жарактуу болуш керек. Бир кесиптин ээси болуш керек. Себеби шарият ошол нерсени талап кылат да. 7-чи шарты өзүн ал-мужахиду ли нафсихи, өзүнү өзү тыя билиш керек. Тыя билиш керек. Эмнеден? Күнөөдөн, арам нерседен. Аллах Таала кайсы нерседен тыйган болсо, ошол нерселерден тыя билиш керек. Себеби ошол өзүнүн нафсине аралашып, өзүнүн нафсине кул болуп, хадисте келет, ким эгерде акылы, анын акылы башчы болуп, нафси кул болсо, ал адамга жакшылык болсун. Эгерде кимдин нафси башчы болуп, акылы кул болгон болсо, ага каргыш болсун деген да. Ошондуктан Аллах Таала буйруган нерселерди аткарып, тыйган нерселерден тыйылган болсо, мана ошол чыныгы мусулмандын сыпаты. 8-нчи мусулмандын сыпаты харисун аля вактихи. Бул убактыны үнөмдөй турган болуш керек. Себеби Аллах субханаху ва таала 5 убакт намазды караңыздар, ирети менен ирет деп койгон. 5 убакт намазды. Ар бир намаздын өзүнүн ордундагы вактысы, пешиндин өзүнүн вактысы, шамдын өзүнүн вактысы, куфтандын өзүнүн вактысы. Ар бир намазды өз вакты менен үнөмдөп койгон. Андан кийин мусулмандын дагы сыпаттарынан бири бул 9-чусу, мусулман иреттүү болуусу зарыл. Анткени Аллах Таала да башка 5 маал намаздарды дагы өз-өзүнчө убактап фарз кылганы караңыздар. Аллах Таала 5 убакт намазды өз орду менен эмне кылып койду? Иреттеп, тартипке салып койду да. 10-чусу, мусулман адам чарчайт. Мусулман адам чарчайт да. Бирок эмне менен чарчаш керек? Башка бир тууганынын бактылуу кылуу үчүн ошол бир мусулманды бактылуу кылайын деп, туура эмес жолдон чыгарып, туура жолго салайын деген иш менен чарчайт дейт мусулман бир тууган. Аллах Таала эмне дейт? Аллах Таалага эң жагымдуу мусулман, башкаларга көбүрөөк пайдасы тийген мусулман бул, Аллах Тааланын жанында эң жакшы адам ошол адам дейт. Ошондуктан ошол айтылган ар бир сыпатка ээ болууңузга ар бирибиз эмне кылыш керек экен? Аракет кылгайлы. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Abu Hurayra radıyallahu anhu, Allah razı olsun bu kişiden, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, Allah Taala silerdin сүрөтүңөргө, силердин байлыгыңарга карабайт. Эмнеге карайт? Янзур иля кулубикум ва а'маликум. Силердин жүрөгүңөргө, андан кийин кылган амалыңарга карайт. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга татыктуу үммөт болуш үчүн, Аллах Тааланын сүйгөн пенделеринин катарына кириш үчүн колдон келишинче алкымды тазалап, андан кийин жүрөктү тазалаганга аракет кылайлы. Эгерде алкымы таза болбосо, биздин алкымыбыз таза болбосо, жегенибиз, тамагыбыз таза болбосо, анда биздин кылган ибадатыбыз бир тыйын. Себеби кыяматта эмнеге карайбыз деди? Аллах Таала силердин жүрөгүңөргө жана эмнеңерге, амалыңарга карайбыз деди. Ошондуктан бир иш кылып атканда дагы ошол иштин Аллах Тааланын көрсөткөн жолу менен бир таза иштер, ошол бир иш акча тапканда дагы эмне бир таза жол менен акча тапканга аракет кылайлы. Себеби ушул биздин тапкан жеген ичкенибиздин себеби менен биздин кылган дуаларыбыз,
башка кылган жакшы иштерибиз ошонун себебинен кабыл болуп атпайбы? Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, ошол жогоруда айтылган сыпаттардын ар бирине жеткенге аракет кылайлы жана жогоруда айтылган ар бир хадистерге амал кылуучулардан жалпыбызда ошол амал кылуучулардан кылган болсун. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Вассалату вассаламу аля ашрафил анбияи вал мурсалин, саййидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.